U drugoj polovini 12. veka Srbija ima vladara, ali vlast je nestabilna. Velike sile gledaju ka Balkanu, Vizantija odlučuje ko će vladati, dok Ugarska čeka slabost. A unutar zemlje niko nikom ne veruje. U takav svet ulazi Stefan Nemanja. Ne kao onaj koji drži svu moć, već kao čovek čija sudbina zavisi od tuđih odluka. Svaki njegov potez se pamti, svaka greška može da ga košta svega. I ono što sledi neće biti rešeno razgovorom. Dobrodošli u prvi deo ove priče. Da bismo razumeli kako je Stefan Nemanja došao na vlast, moramo se vratiti u poredak tog vremena i u način na koji je vlast u Srbiji tada bila uređena. Podaci o rođenju Stefana Nemanje veoma su oskudni. Njegovi sinovi Sava i Stefan u svojim žitijima ne ostavljaju mnogo biografskih podataka, pa se istoričari uglavnom oslanjaju na pretpostavke. Prema mišljenju Relje Novakovića, Nemanja je na vlast došao oko svoje 46. godine života, što navodi i Sveti Sava u žitiju Svetog Simeona. Godinu njegovog rođenja teško je precizno utvrditi. Ako se oslonimo na žitije Svetog Simeona, dobija se 1113. godina, dok Vladimir Ćorović navodi 1114. Prema mišljenju Stojana Novakovića, Stefan Nemanja je rođen u Ribnici, na području današnje Podgorice, gde je kršten po latinskom obredu. Nakon što se njegova porodica vratila u Ras, Nemanja je ponovo kršten, ovog puta po pravoslavnom obredu, u crkvi svetih apostola Petra i Pavla. Posle svrgavanja velikog župana Dese, vizantinski car Manojlo Komnin odlučio je da vlast u Raškoj poveri bočnoj grani dinastije Vukanovića. Na čelo zemlje dolazi Tihomir, sin Zavide. Njegovo postavljanje nije bilo rezultat dogovora među Srbima, to je bila isključivo careva odluka. Isto tako, car se odlučio da i ostalim pripadnicima ove bočne grane dodeli određene teritorije. Stracimir dobija krajeve oko Zapadne Morave, Miroslav dobija Zahumlje, dok Stefan Nemanja dobija oblasti oko Toplice, Ibra, Rasine i Reke. Svi oni nose titulu kneza, svi imaju pravo da ubiraju porez na svojoj teritoriji i da organizuju vojsku, ali samo jedan od njih ima status vladara u međunarodnoj hijerarhiji, samo jedan može biti veliki župan. Nemanja je znao da za dobijanje vlasti mora imati naklonost vizantinskog cara, ali i podršku naroda. Pošto se njegova teritorija graničila sa Vizantijom, car ga poziva u Niš. Tom prilikom daruje mu Dubočicu, dolinu reka Veternice i Jablanice. Sticanje careve naklonosti izazvalo je sumnju među njegovom braćom, zato je zakazano savjetovanje u Rasu, na koje su morali doći svi udeoni kneževi. Nemanja nije imao izbora. Na istom savjetovanju Nemanja je uhapšen. U žitiju Svetog Simeona navodi se da mu okovaše i ruke i noge i vrgoše ga u pećinu kamenitu, kao što nekada braća vrgoše u rov prekrasnog Josifa. Njegov biograf navodi da se Nemanja uspeo osloboditi iz pećine zahvaljujući Svetom Đorđu. Oslobođen, Nemanja više nije mogao da se vrati starom poretku. Da bi se osvetio braći za zlo koje su mu naneli, podiže mač protiv njih. U bici kod Pantina, verovatno 1166. godine u blizini Zvečana, Nemanja odnosi odlučujuću pobedu. Tihomir se udavio u reci Sitnici prilikom povlačenja, a Stracimir i Miroslav prihvataju Nemanju kao vladara. Nakon ove pobede, Nemanja je podigao manastir Svetog Đorđa u Rasu, Đurđeve stupove. Ovim se završava prvi deo priče o Stefanu Nemanji, priča o čoveku koji je iz zatočeništva izašao kao vladar. U sljedećem delu govorit ćemo o njegovim sukobima sa Vizantijom, obračunu sa jeresi i borbi za samostalnost Srbije. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv, lajkujte, ostavite komentar i zapratite kanal. Ako želite širi kontekst onoga što će doći kasnije, na kanalu već postoji video o Kosovskom boju, a mi se vidimo u drugom delu.